ya kuweza kujieleza. Umwana w'ishengero, mtoto wa nyumba. Ku mazina ni Bagorikunda Ezekiel. Kwa jina ni Kitenge Albert. Natewe iteka n'Imana. Ameheshimishwa na Mungu. Nshagurwa mu muryango w'abantu batari bazi Imana. Akachaguliwa ndani ya nyumba ambayo watu hawakumjua Mungu. Ariko Imana iranshiraho kugira ngo mu bihugu bitandukanye, katika nchi tofauti, hariho abari muri Amerika, kuna wengi wako huko Amerika, hariho abari mu Bubirigi, wengi wako huko Belgique, hariho abari muri za Afrika y'Epfo, wengine wako Afrika ya Kusini, hariho abari mu za Sudani, wengine wako kwenye Sudan, eka mu bihugu bitandukanye, hati kwenye nchi tofauti. Rero mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Ninyi nyote tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Turashimiye Imana kubw'ivyo. Tunashukuru Mungu kwa hayo. Ko yaduhaye ijambo ryiza. Kwa kuwa ametupatia neno lizuri. Ijambo rihwanye n'ibihe turiko turacamwa. Neno ambalo linaambatana na nyakati tunayopitia. Ibihe isi yose iri mu bihe bitoroshe. Nyakati ambayo ulimwengu mzima uko katika muda usiokuwa wa kawaida. Ukiye kuri internet, ukipita kwenye mtandao, uhasanga inkuru z'incamugongo. Unakutana habari za kuvunja nguvu. Ukiye mu miryango itandukanye, ukipitia kwenye familia na miango tofauti, hari inkuru z'incamugongo. Kuna habari za kuvunja nguvu. Ukiye mu bihugu bitandukanye, katika nchi tofauti, ubihasanga inkuru y'incamugongo. Unakutana habari za kuvunja nguvu. Isi yose ikiratetemera. Ulimwengu mzima unatetemeka. Ndakuzaniye inkuru nziza, lakini nakuletea habari njema na kwamba Mungu Baba aliye mbinguni anasema usiogope. Ndakubwira ngo ntutinye. Nakwambia usiogope. Birashoboka kumva ibintu biteye ubwoba. Inawezekana wasikia mambo yanayovunja nguvu, lakini habari njema nakuletea ni kwamba usiogope. Ikiwa Mungu yuko pamoja nawe, usiogope. Kwa sababu mwandishi amesema, ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani atakayetupiganisha? Haya, zawadi hiyo nakwambia usiogope, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Mupe Bwana makofi mazuri. Haleluya. Amen. Amen, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tunakwenda kusoma neno la Mungu. Tusanga mu ngoma ya kabiri. Katika Mambo ya Nyakati ya pili. Tunasoma igice cha 20, sura yake ya 20, umurongo wa 12, ule mstari wa 12. Ama tuce dusimba, baadaye tutaruka kidogo dusome umurongo wa 15. Tutasoma mstari wa 15. Ewe Mana yacu, mbega none ntiwobacira urubanza, kuko atankomezi dufise zo kugwanya ico gitero kingana gutyo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. 15 aravuga ati, nimutega amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho avuze, ntacyo mutinya, ariko ni y'Imana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Turabonye inkuru hano mu gitabo c'ingoma. Tunasikia hiyo habari katika Biblia. Ingoma ya kabiri. Katika Mambo ya Nyakati ni inkuru y'umwami yitwa Yehoshafati. Habari ya mfalme Yehoshafati. Yehoshafati yari umuhungu wa Asa. Yehoshafati alikuwa kijana wa Asa. Asa yari umuhungu wa Abiya. Asa alikuwa kijana wa Abiya. Abiya yari umuhungu wa Rehoboamu. Abiya alikuwa kijana wa Yeroboamu. Rehoboamu ni mu bahungu ba Dawidi. Yeroboamu ni miongoni wa vijana wa Daudi. Dawidi ni umuntu w'Imana. Tena alikuwa mtu wa Mungu. Uyu rero yari umwuzukuru wa Dawidi. Huyo alikuwa mjukuu wa Daudi. Yigeze ahura n'ibibazo. Hakuweza kukutana na mambo magumu. Kuko yavukiye mu bantu bameze neza. Kwa sababu alizalika katika familia nzuri. Yakubiswe n'inzara nk'iyo twahuye nayo. Hakuzaliwa na njaa kama sisi. Iwabo yavutse byuzuye. Kwa kuwa kwao palikuwa vyote. Kubera ibwami nta nzara ibayo. Kwa ajili kule hapakuwa na njaa. Bari bamerewe neza. Walikuwa wakiishi vizuri. Imana yari yarabacaguye. Mungu aliwachagua. Ibabwira ko izobagirira neza. Akawaambia atawatendea vema. Daudi yari yarubashima. Kwa sababu Daudi alimheshimu Mungu. Wakati Mungu mtu anamheshimu Mungu, na Mungu pia anampa heshima. Iyo umuntu adatambabiye muryo canke ibumoso, wakati mtu asipoangalia kushoto na kuume, Mungu anamheshimisha. Uyu rero mwami Dawidi, huyu mfalme Daudi, yigeze atambamira ibumoso canke
iburyo canke bubavu, hakuweza kutizama kushoto ama kulia. yabaye umuntu agororotse, alitizamia mtu mkamilifu, na Mungu akampa ahadi, uko yari yabivuganye na Abrahamu, kwa sababu alizungumza na Abrahamu akasema uzao wake utampatia heshima. Rero turabona huyo sasa tunaona huyo witwa Yehoshafati, huyo mtu anaitwa Yehoshafati. Huyo Yehoshafati turabonye ko yari umuhungu wa Asa, alikuwa kijana wa Asa. amaze gupfa, Asa badala ya kufa umuhungu wiwe akaacha kijana wake, akamusubirira ku ngoma, akaenda kwenye utawala kugira ngo nabe abumwami, ili na yeye awe mfalme. amaze kuba ku ngoma yiwe, alipokuwa kwenye utawala acha yaba umuntu ahambaye, akawa mtu wa heshima sana. Kwa nini alikuwa mtu wa heshima? Neno la Mungu linasema hivi, alipofika kwenye utawala alichukua wale watu wasiomwomba Mungu, akawaambia habari njema, akatoa miungu katika nchi, akachukua watu katika province tofauti, akapatia watu kuweza kufundisha neno la Mungu ili Waisraeli wote watembee sambamba na sheria ya Mungu. Hili neno likamheshimisha Mungu. Haleluya. Amina. Ndakwifuriza njuti mukuru, ninakutakia ndugu yangu, mahali unapoishi useme habari njema. Yesu nashimwe cyane. Yesu Kristo asifiwe. Katika familia yako useme habari njema. Mahali pote unapoishi useme habari njema. Hayo kiyafanya Mungu atakuheshimisha. Amina. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati rero arabikora. Yehoshafati akayafanya, amaze kubikora, badala ya kuyafanya hayo, nyuma akora ikintu kitanejereje umutima w'Imana, baadaye akafanya kitu kisichompendeza Mungu. Nagomba kukubwira njuti mukuru, nataka nikwambie ndugu yangu, wakati uko unatembea ushishikare kugororoka, endelea kutakasika. Neno la Mungu limbarira ngo yifatanya na Ahabu, ya kwamba akajiambatanisha na Ahabu, bajana ku rugamba, wakaenda kwenye vita. Ikintu nitanejereje umutima w'Imana, hili jambo alikumheshimisha Mungu. Kwa nini alikumfurahisha Mungu? Huyu Ahabu mwumva, huyo Ahabu tunamsikia ni umuntu atigeze agororokera Imana, ni mtu ambaye hakukuwa mkamilifu mbele za Mungu. Muribuka ivyo yakoreye uwitwa Naboti, yale aliyofanya Naboti mnayajua. Ni umuntu atigeze aba umuntu mwiza, ni mtu ambaye hakukuwa mtu mzuri. Mu gihe kimwe Yehoshafati agiye kumuramutsa, lakini siku moja Yehoshafati akakwenda kumsalimu, aramwinginga kugira ngo bakijane ku rugamba. Ahabu akamsihi ili waende pamoja kwenye vita. Hama Yehoshafati avuye muri iyo ntambara, basi Yehoshafati alipotoka kwenye vita hivyo, kuko ntiyari yabagendeye neza iyo ntambara, kwa sababu hivyo vita vikukua rahisi kwao. Ikintu cyose kitari bw'Imana, kila kitu ambacho hakina sambamba na mapenzi ya Mungu, usizani kwamba kitakuwa kikamilifu. Haleluya. Amen. Ni wakora ikintu cyose kitari mu mugambi w'Imana, ukifanya kitu kisichokuwa kwenye mpango wa Mungu, kwa kweli hakitafanikiwa. Ariko ni mwakora ikintu cyose, lakini mkifanya kila kitu mu mugambi w'Imana, kwenye mapenzi ya Mungu, mambo yatakwenda salama. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hamarera avuye ku rugamba, aliporudi kwenye vita, ategegwa n'umuvugishwa n'Imana, yeye akakaribishwa na mtumishi wa Mungu, aramubwira ngo ivyo wakoze, akamwambia hivi, yale uliyofanya yabaye byiza ku muntu w'Imana, kwa kweli sio jambo lizuri kwa mtu wa Mungu. Ariko Yehoshafati yumva agize ubwoba, Yehoshafati akatetemeka, bimutera kwihana, akatubu, aca arasubira arahindura, akabadilisha, akorera neza ikindi ciza mu gihugu ciwe, akatenda jambo lingine jema katika nchi yake. Mu gihugu ciwe acacira abacamanza, basi nchi yake akafanya waamuzi muri ico gihugu ciwe, katika hiyo nchi yake atarababwira, akawaambia hivi, ntihagire umucamanza n'umwe, pasiwe muamuzi hata mmoja azigera ca urubanza rutaroranye, atakayeamua vibaya sharia yoyote. Urubanza nk'abakorera Imana, iweni mkifanya uamuzi kama vile watu wanamheshimu Mungu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagira ndakubwire njuti yangu, nataka nikwambie ndugu yangu, birashoboka Imana yaraguteye iteka, inawezekana Mungu amekuheshimisha, yaraguhaye akazi, akakupatia kazi, urakora, unatumika. Ariko nagomba kukubwira, nataka nikwambie, igihe cyose uzokora akazi, muda wote unatumika kazi, uzugakore nk'ukorera Imana, uifanye kazi kama vile unamtumikia Mungu, uzobona umugisha w'Imana, utaona baraka ya Mungu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yehoshafati agikora ivyo, Yehoshafati anapofanya hayo, ariko arakora ibintu byiza mu gihugu, akifanya mambo mazuri katika nchi, igihugu ciwe yamaze kukigira neza, nchi akaipanga vizuri, aca yumva inkuru zincamugongo, akasikia habari ya kutisha, atazinduri kurumva, akasikia hiyo habari, asikia
uteye ubwoba, habari ya kuvunja nguvu, umutima wiwe uratetemera, moyo wake ukatetemeka, igihugu cyose kija mu gahinda, nchi yote kaenda katika abantu maombolezo, benshi bararira, watu wengi iyo wakalia. nkuru yavuga ngo iki? Hiyo habari ilikuwa inasema nini? Yavuga ngo ewe Yehoshafati, Kasema ewe Yehoshafati, uratewe, wewe umepigwa vita, abami bagera kuri batatu, wafalme watatu wamekuja kushambulia wewe. Atumva iyo nkuru, aliposikia hiyo habari, abantu bose bagira ubwoba, watu wakaogopa, batangura gutinya, wakaanza kuogopa. Haleluya, amina. Batangura kugira gahinda, akaanza kunungunika, batangura kwibaza, wakaanza kujiswali, mbega turagira gute, tutafanya namna gani? Bamwe bacha batangura kuja mu masoko, wamoja kaanza kwenda kwenye soko, hari inkuru zinca mugongo, kwa sababu kuna habari ya kuvunja nguvu. Batangura gusuma, wengine wanaanza kuemea vitu vingi. Katika hizi siku tunayaona, wamoja wanaanza kuemea vitu vingi, na katika nchi ile vilikuwa hivyo. Wamoja wakaanza kuweka stoki, wakasema wengine wavunde, wakasema watakapokuwa tukishambuliwa na sisi tutakuwa tunafichwa na tutakuwa tunatumia vile tumeemea. Na hiyo siku ilikuwa hivyo, habari inazunguka nchi nzima. Wamoja wanasema tufanye nini? Wakaanza kuemea, wakasema tutataka kufungiwa manyumbani, acha tukue tunachoma. Nataka nikwambie hivi, katika hiyo kwenda na kurudi kwa wanaoemea, hariho umuntu ayirira ku munsi ku munsi, kuna mtu ambaye analia usiku kwa siku, atafise n'ivyo vyo kubika mu mazu, yeye hana hata cha kuweka katika nyumba. Imana imugaburira uko umunsi ugiye, Mungu anamgabulia jinsi siku inafika, inampatia 1000 ya leo na kesho tena hivyo, na ndivyo maisha yake hivyo. Ariko ndakuzaniye inkuru nziza, nataka nakuletea habari njema ya kwamba usiogope, Mungu yuko pamoja nawe. Hata kama una stoke, usijililie, kwa kuwa Mungu atakutendea mema. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Jewe ndega hano nkiyumvira, unafika mahali unajifikiri atari ubuntu bw'Imana, isingelikuwa neema ya Mungu, basumye amastoki, hata wameweka stoki zohera, yanaweza akamalizika. Ariko nagomba kukubwira, lakini nataka nikwambie, igikuru cha byose hayo tunafanya, nagomba kukikubwira. Nataka nikwambie, turaja kuraba icyo Yehoshafati yaciye, tunataka kufanya kile ambacho Yehoshafati alifanya katika habari za kuvunja nguvu. Haleluya, amina. Inkuru zinca mugongo, katika habari za kuvunja nguvu, akamwambia unashambuliwa, kweli tunaole kwetu, tunakufa sasa. Abanyagihugu bagiye gupfa, wananchi wanakwenda kufa, bagiye guherera ku nkota, wanakwenda kufia kwenye kisu. Yesu nashimwe. Amen. Yaciye yiyumvira, akajifikiri. Haleluya. Amen. Aho kutangaza inkuru ivuga ngo ni musume, pali pa kusema hata twende tuemeye, aho kutangaza inkuru ivuga ngo ni muguri nko, pali pa kutangaza habari kwamba fanyeni hivi, aho kutangaza inkuru ivuga ngo rondera magerena, pali pa kusema kwamba atangaze habari tafuteni na nyinyi silaha, aho kutangaza inkuru avuga ngo karisha imbugita, akasema nanyi pia noweni silaha zenu, acabwira abantu bose ngo, akasema watu wote njoni, mwumvise ko igihugu giteye, muliyasikia kwamba tumeshambuliwa, mu vy'ukuri ngabo turazifise, kwa kweli jeshi tuko nalo, ariko aba bantu badutera, lakini hao watu wanatushambulia, na mbaraga dufise, hatuna uwezo tulio nao kuhangana nabo na kuweza kupambana nao, nibishoboka, haiwezekani. Leo ico ndabasavye, ninachowaomba ni hiki, nimugende mu ntara zose, nendeni katika province zote, mubwira abantu kurondera Uhoraho, muambie watu kumtafuta Bwana. Amen. Nange ndababwira nti, tena nawaambia hivi, rondera Uhoraho, tafuteni Mungu, bishoboka kwabona, kwa kuwa inaonekana habari njia ile mbaya ngo coronavirus iramaza abantu, ya kwamba corona imefika, rondera Uhoraho, wewe mtafute Mungu, bikishoboka kwabona, madamu inaonekana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mu nkuru zinca mugongo, katika habari za kuvunja nguvu, ngo wakwa, nakwambia kwamba umekuwa umeugua, nataka nikwambie, muri ino si turimo, katika hii nchi tumo ndani, inkuru zinca mugongo, kuna habari za kuvunja nguvu. Igihuba wiyicariye muhira, wakati unaketi nyumbani, ukachawumva mu mubiri ntibigenda neza, unasikia mwilini hakuna mambo ya kwenda vizuri, unaenda kwa mganga, ungiye kwivuza, unakwenda kujitibisha, wari wizigiye gutabara, mahali ulitegemea kuweza kusaidiwa, na ni pale wakutaja tena habari mbaya zaidi, una habari urakwaye diabetes, tayari diabetes imekukumba. Haleluya. Amina. Ariko nagomba kukubwira, lakini nataka nikwambie, diabetes yo, hata diabetes iko, tunamurira maso kuhora, wewe inua macho yako kwa Mungu. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bashobora kukubwira, wanaweza wakakwambia hivi, urakwaye sida, unaugua ukimwi, na ukimwi hauwezi kuokoa, lakini nataka nikwambie,
katika hiyo habari ya kuvunja nguvu, wewe inua macho yako kwa Mungu. Haleluya. Amina. Mu nkuru z'incamugongo, Katika habari ya kuvunja nguvu, nakwambia kwamba umuryango wanyu murahonye, familia yenu mmekufa wote. Izo nkuru nyene, Hiyo habari hiyo, wewe inua macho yako kwa Mungu. Haleluya. Amina. Mu nkuru z'incamugongo, Katika habari ya kuvunja nguvu, inafika katika familia yako, wewe inua macho kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika habari ya kuvunja nguvu, inakuja katika Burundi ya kwamba watatu wamepatikana. Acha tuyasikie, tuinue macho yetu mbele za Mungu, tumwambie Mungu kwamba Baba, hatuna uwezo wa kuweza kupambana na virusi, lakini tulicho nacho tuko na Mungu. Haleluya. Tunaye Mungu kweli. Haleluya. Asante Yesu. Haleluya. Amen. Bimeze gutyo, hata jinsi alivyo ari nkuru z'incamugongo, habari za kuvunja nguvu, tunaye Mungu ambaye yuko upande wetu. Haleluya. Amen. Hata tupe wale makofi mazuri. Haleluya. Mungu yuko pamoja nasi katika vita isiyokuwa ya kawaida, katika vita isiyokuwa ya kawaida, katika magonjwa ambayo tuwezi pona, lakini tunamwinulia Bwana macho yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mu nkuru y'incamugongo, katika habari ya kuvunja nguvu, mu nkuru ziteye ubwoba, katika habari za kutisha. Haleluya. Haleluya. Umuntu umwe yagiye kwa muganga. Mtu mmoja alikwenda hospitali, yari yibungenze, alikuwa mjamzito. Mu byukuri uyibungenze harabo bwoba. Kwa kweli ukiwa mjamzito kuna kuwepo na woga. Hamashitse kwa muganga kipimisha, alipofika kwa muganga akijitibisha, yari yiteze ko azovyara neza, alizani kwamba atazaa vizuri, ariko bamaze kumupima, lakini alipopimwa, urazi ko muganga acha yiherera akaja gukora ivyiwe. Kunajua mganga wakati mwingine anafanya mambo ya ku gitanda. Alipofika kwenye kitanda, akasikia habari ya kuvunja nguvu, akamwambia, sha ibyawe ntibimeze neza, mambo yako hayaendi vizuri, turabona naho vyara, hata kama ukizaa ivyo bari inkuru ntibyo bari bihe byoroshe, haitakuwa nyakati nzuri, ushobora kuvyara kuri cesarean, unaweza ukazaa kwa upasuaji. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Ukura byumva umengo ni inkuru yoroshe, ukisikia unadhani ni jambo la kawaida, lakini nataka nikwambie ni habari ya kuvunja nguvu. Haleluya. Amen. Achumbi iyo nkuru, aliposikia hiyo habari, yamenye ko muganga avuze, akajua kwamba muganga amesema, na yeye akajua ya kwamba mwijuru, mbinguni harima kuna Mungu. Haleluya. Amen. Na umuganga yoba yaraputse, hata kama muganga amesema hayo, daktari akomeye yoba yaraputse, hata yale amesema ni makuu, jewe nagomba kukubwira, mimi nataka nikwambia kwamba mbinguni harima kuna Mungu. Haleluya. Amina. Igihe kimwe, wakati moja, Daniel, mugabo yitwa Daniel, palikuwa mtu anaitwa Daniel, yari yibereye muhira, alikuwa akikuwa mahali fulani nyumbani, inkuru y'incamugongo, akasikia habari ya kuvunja nguvu, ewe Daniel, ikamwambia, ewe Daniel, igihugu cyawe kiratewe, nchi yako imeshambuliwa. Acha yumva inkuru y'incamugongo, akasikia ni habari ya kuvunja nguvu, kandi mu byukuri byari byo, katika hiyo habari ilikuwa hiyo. Mukanya gatoya, akapita muda mdogo, neno la Mungu likaja, abona baratwa baraje, kama watu wa Mungu wanakuliwa, na yeye wakamchukua wakampeleka, achaba mu gihugu, akakuwa katika nchi y'inyagano, anakuwa kama mtumwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hamamaze kwa mu gihugu cy'inyagano, alipokuwa kwenye nchi ya kutekwa nyara, asanga ico gihugu bamutwayemo, akakutana hiyo nchi waliumbeba ndani, bubaha Imana, wanamheshimia Mungu, hawamheshimu Mungu, bagivyo kurya, wanakula chakula barinze kubijana imbere y'ikigirwa, badala ya kuileta mbele ya sanamu ama miungu. Danieli na bagenzi we, Danieli pamoja na ndugu zake bachabagira inama, wakafanya shauri moyoni mwao, naho bimeze gutya, wakasema hata mambo yako hivi, twigere twiyanduza, hatuwezi kujichafuza, kuko twege turabana kwa kuwa sisi ni wana wa Mungu. Nagomba kukutangariza njuti mukuru, nataka nikutangazie ndugu yangu, birashoboka kuri mu bihugu vya Burayi, inawezekana uko katika nchi huko, nagomba kukubwira, hawawezi kuambia hivi, wewe usijichafuze, usijichafuze, usijichafuze. Amina. Birashoboka kuri muri Amerika, inawezekana uko kwenye Amerika, muri vya bihugu, ama uko katika ile nchi ambayo inashambuliwa,
bamara gusinya yuko abagabo bazorongorana kwa ambao tayari wamekwisha kusaini wanaume kwa wanaume waolewe. Mungu anakuletea habari njema. Mahali uko kule wewe usijichafue. Haleluya. Amina. Ni wabandanya kutiyanduza. Ukiendelea kujichafua, Imani za kuzikama. wewe usipojichafua Mungu atakulinda. Katika hiyo habari ya kuvunja nguvu, Mungu atakutendea vema. Birashoboka uri kuranyumviriza. Inawezekana unanisikiliza. Ahantu igihugu cyamaze kugara. Uko mahali ambapo nchi tayari imefungwa. Urahantu ugaranywe. Na wewe pia unafungiwa ndani. Ariko nawe wenda kuzana inkuru nziza. Nakuletea habari njema na wewe. Bandanya kubaha Imana. Endelea kumheshimu Mungu. Aho nyene Imana izagutabara. Hapo hapo mkono wa Mungu utakuta. Kama jinsi Mungu alimuokoa Danieli katika ile nchi ya mbali, Mungu wake akamtendea vema, akakataa kujichafua. Akamwambia mfalme hivi, akamwambia muhusika wa kugawa chakula, akasema sisi pale nyumbani kwetu hatuzoe vyakula vizuri kama hivi, lakini tunakusii utukubalie tukule zile chakula za mboga mboga tu. Amina. Na wakamkubalia, wakajikulia. Biblia inasema kwamba walitakata sana. Nataka nikwambie ndugu yangu, wengi wanaweza kula chakula na mchele na nyama, na wanajikulia lengalenga tu, lakini kama unamheshimu Mungu, nataka nikwambie kwamba utatakata. Amina. Utaendelea kutakata. Wataanza kuuliza wakisema, je, wewe unakula nini siku hizi? Ni lengalenga na maharage tu, lakini wanamheshimu Mungu. Hata tukikula ndore, ama tukikula kiazi, tutaendelea kutakata. Haleluya. Amina. Yesu nashimye cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli na bagenzi biwe. Danieli na ndugu zake, ijambo ry'Imana rivuga Biblia inasema hivi, muri ico gihe katika ule muda hacha hazi inkuru y'incamugongo, pakakuja habari ya kuvunja nguvu. ikibabwira bati, Ikawaambia hivi, umuntu wese, kila mtu ni kurondera Imana, anapasha kumtafuta Mungu, mugabo arondera Imana yiwe, lakini anatafuta Mungu wake. kubera iki? Kwa sababu gani? Haleluya. Amen. Kubera umwami, kwa sababu mfalme yabonye ibintu byamutsataniye, aliona kuna mambo ambayo yamemchanganya. Ubu rero akeneye isobanuro. Sasa huyo mfalme anahitaji utafsiri. Nagomba kukubwira nshuti mukuru, nataka nikwambie ndugu yangu, muri kino gihe, katika hizi nyakati, hari inkuru zazanzaniye abami, kuna habari ambazo zimechanganya wafalme. Wasomi wengi wamechanganikiwa, abatware ntibabona iyo baja niyo, wafalme wajua waende wapi ama wafanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme ntibabona iyo bija niyo biva, hawaoni ametoka wapi na yaelekea wapi. Abanyabwenge batandukanye, wasomi tofauti, bari mu mamashine, wako kwenye mashini zao, imitwe yabo yamaze gucangana, vichwa vyao tayari vimechanganikiwa. Nagomba kukubwira, lakini nataka nikwambie, ikiwa kuna watu wa Mungu, byose bigiye kudadanuka, mambo yote yanakwenda kumalizika. Amina. Ikiwa kuna watu wanamheshimu Mungu, mambo yanakwenda kumalizika katika jina la Yesu. Amina. Nataka urudilie mambo hii, mambo yote yatatatuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kasema hilo neno yanakwenda kutatuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Turudilie hilo jambo, yamekwenda kumalizika. Yamekwenda kumalizika kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ibidashobokeye abana baba, mbele zake yawezekana Bwana. Imbere yawe birashoka imigambi yawe sinyiyabanu, imbaraga zawe sinyizabo, kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoka. Amashimeshi kuma, makofi mengi kwa Yehova, mbele y'Imana, mbele za Mungu, mbele za Mungu. Haleluya. Mbele y'Imana, mbele za Mungu. Bigiye gushoboka, amekwenda kuwezekana. Birashoboka mu muryango wawe, yanawezekana katika familia. Bakubwiye ngo nta kitashoboka, walikwambia hayawezekani, ngo ntibizoshoboka, lakini haitawezekana. Ariko nagomba kukubwira, lakini nakwambia hivi, mbele y'Imana, mbele za Mungu birashoboka.
Inawezekana. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Barakubwiye bati, walikwambia hivi, ugiye gupfa, umekwenda kufa, ariko nagomba kukubwira, lakini nakwambia hivi, mbere y'Imana, mbele za Mungu ntituzopfa, hatutakufa, tuzobaho, bali tutaishi kwa jina la Yesu. Amina. kugira ngo twamamaze, ili tutangaze inkuru nziza y'Uhoraho, habari njema ya ufalme wa mbingu. Haleluya. Amina. Ijambo ry'Imana ryatubwiye bati, Biblia inasema hivi, Yehoshafati acabwira abantu bati, akaambia watu hivi, nimuze njoni guhera uyu munsi, tangu leo dushizeho umunsi hadi ile siku wo kwisonzesha, ya kuweza kuabudu. Tangu hii siku ya leo hadi ile siku wo kurondera Imana, ya kuweza kumtafuta Mungu. Mungu. Imana licharivuga liti, Biblia neno la Mungu linasema bose bacha barakorana, wote wakakusanyika, bacha batangura kurondera Imana, wakaanza kumtafuta Mungu. Yehoshafati acatangura gushirijwe hejuru. Yehoshafati akainua sauti yake imbere y'abahanga yose, mbele ya mataifa wote, ari imbere y'abakomeye, iko mbele ya watu ari wakuu, imbere y'abanyabwenge, iko mbele ya wenye maarifa, ari imbere y'abahambaye, iko mbele ya wenye heshima. acatangura gusenga Imana, Akaanza kumomba Mungu, aravuga ati, Imana ya Isaka, akasema, Mungu wa Isaka na Yakobo, wasezeraniye Aburahamu, wewe uliyeitia Ibrahimu uzomuha kino gihugu, ya kwamba utampa nchi hii. none turagishitsemo, Tazama tuko mbele zako, kandi Imana ya Isaka, ewe Mungu wa Isaka, waravuze ati, ulisema hivi, aya mahanga agiye kudutera, haya mataifa yametushambulia, tuyazigurize, ili tuyaleta mbele zako, tuze tuyarandure, ili tupate kuyaondoa. none heraba, Tazama sasa baraduhindukiriye, wametugeukia. none rero, Tazama sasa nta bushobozi dufise, hatuna uwezo, nta n'ubwenge dufise, hatuna ufahari bwo guhangana n'iri wa hanga. kuweza kupambana nao, Ibuka amasezerano lakini yawe, kumbuka ahadi igihe yako. ba data bubakiye ingoro, Wakati wa babu walijenga ili bavuze nyumba, amajambo avuga gutya, walisema maneno haya, ngo nitwaze imbere ya kwamba yawe, tukija mbele zako, tukubika amaso yawe, tukiinama na kusujudu, tukakuraba wewe, tukikuinulia wewe macho, ko nitwahagarara muri ino ngoro, tukija katika ili hekalu, nimba ari icago cateye, ikiwa ni jeshi kubwa nimba ari limekuja, ingabo zateye, ikiwa ni vita nimba vimekuja, ari virusi yateye, ikiwa ni virusi vimekuja, nitwahanga amaso tukiinua macho yetu juu mbinguni, uzotwumva, wewe Mungu utatusikia. Haleluya. Amina. None Mana, Sasa Mungu wetu nutwumve, utusikie sasa. Ya. Haleluya. Haleluya. Nutwumve, Utusikie. ijambo ry'Imana rivuga riti, Neno la Mungu linasema bose baca barasenga, wote wakaomba. umuvugishwa n'Imana carahaguruka, Nabii akasimama, azanye inkuru nziza y'agakiza, akaleta habari njema, inkuru nziza ihumuriza igihugu, habari njema ya wokovu, inkuru nziza ihumuriza isi, habari njema ya kutangazia nchi. acatangura kuvuga ati, Akaanza kutabiri na ntacyo kusema, mutinya, usiogope, nihagararire gusa, kwa kuwa wewe simameni tu. Amina. nanje ndakubwira nti, Na mimi nakwambia, ntacyo mutinya, usiogope, nitwunamurira amaso kuhoraho, inueni macho yenu Imana mbinguni, izatugwanirira, Mungu atatupigania, amashi menshi ku Mana, makofi mengi kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ntacyo utinya, Usiogope, ntacyo utinya, usiogope, ntacyo utinya, usiogope. tanga amaso ku Bana. Inua macho yako kwa Mungu. Haleluya. Amen. Icyo ndagusaba gusa, Hicho ndicho nakuomba tu, ntiwicyange, wewe usizubai, wewe ntuze kwicanga, wewe usijichange, ntiwiruke n'abavugishwa b'ibinyoma, usikimbizane na manabii wa uongo, bazana inkuru zitari zo, watakuletea habari zisizokuwa za tanga kweli. amaso ku Mana, Lakini inua macho yako kwa Mungu, turafise imfashanyo iva ku kwa kuwa Mana. kuna msaada wa Yesu kutosha. nashimwe Bwana cyane. Yesu asifiwe sana. Ijambo ry'Imana rica rivuga, Neno la Mungu likasema hivi, Imana Yehoshafati amaze kumva, Yehoshafati badala ya kuomba hivyo, imubwira ngo ntuti, habari kasikia kwamba usiogope. nariko ndasoma ijambo ry'Imana ndaheba ndatwenga. Nilikuwa nasoma neno baadaye nikacheka. Ijambo ry'Imana rivuga riti, Neno la Mungu likasema, Yehoshafati achavuga ati, none ko atangabo dufise zohangana, sasa mbona hatuna jeshi ambalo linaweza kapambana nao, tugire tute? tufanye namna gani? Acaca mu baririmbyi, Akapita katika waimbaji, aca arababwira bati, akawaambia hivi, mwipange neza. jipangeni sawa sawa. Baca batangura gukubita amakora, Wakaanza kufanya korali, batangura gushirako uturirimbo, wakaanza kuimba. haleluya. Amina. Umviriza urwo rugamba rw'indirimbo, Sikiliza hiyo vita, abantu b'Imana watu wa Mungu naho boririmba gusa, hata wakiimba tu, bafise ukwizera, wakiwa na Imana imani, izokora ibitangaza, ushindi utapatikana. ntituzorinda kuvuga, Hata ukiimba tu, ntituzorinda kugwana, hatutapigana no mu tu, korasi gusa, hata kwa no korasi mu tu, guhimbaza Imana hata kwa gusa, kumuhimiza Mungu Imana tu. izokiza abantu, Mungu wetu atapona Imana wagonjwa, izobohora abantu,
Mungu atafungua watu. Mungu ataponya wagonjwa. Mungu atakupatia matumaini. Mungu atakupatia kutembeza vizuri biashara katika nyimbo tu. Amina. Ikiwa unatumainia, huyo Mungu atakupatia kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema walipoanza kuimba, walipoanza kuimba, wale maadui wakasikia kwamba ni habari nyingine mpya. Wao wakaanza kuchonganishana wenyewe kwa wenyewe, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, wakaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Na wale watu wa Mungu wakaendelea kusifu Mungu. Korasi zikaendelea, adoration za kusifu zikaendelea. Iyo mana ni nziza, ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza. Haleluya. Amina. Muruko kuririmba gusa, pamoja na hiyo nyimbo, kumbe bitangaza biriko bikora. Miujiza ikaanza fanyika. Mukuririmba bitangaza pamoja na nyimbo, miujiza inapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo jema ngo bahejeje kuririmba, badala ya kuimba bacha baduga umunara, wakapanda kwenye mlima, baraba mukiya, wakatizama kwenye mabonde, wasanga babasi ba, wakakutana wale maadui, bariko baracumitana, wako wanapambana, bariko baracumitana, wako wanapambana, bacha babandanya n'udukora, wakaendelea kupiga chorus, wakaendelea kuimba wakimsifu Mungu. Haleluya. Amina. Ya Imana ni nziza cyane. Huyu Mungu ni mwema kweli. Haheza kanya, badala ya muda bacha baramanuka, wakashuka, basanga nta mazi numwe, wakakutana hakuna adui hata mmoja agihema, ambaye angali hai. bose bamaze kwica, wote wameuawa wao kwa wao. nta numwe yashoboye kurogoka, hakuna hata mmoja aliweza kuokoka. uzohangana n'ihanga ry'Imana, atakayepigana na jeshi takatifu la Mungu azogira ingorane, yeye atapata tatizo. Nagomba kukubwira nshuti mukuru, nataka nikwambie ndugu yangu, ushobora kuba uriko wubaha Imana, unawezekana na mheshimu Mungu, abarozi bakaguhagurukira, wachawi wanakuinukia, abansi bakaguhagurukira, maadui wanakuinukia, ariko nagomba kukubwira, lakini nataka nikwambie, wewe uzugume wubasha Imana, wewe endelea kumheshimu Mungu. bazosubira namwe bonyene, wao kwa wao watapigana, natwe duhagarare twe, na sisi tusimame majasiri. Haleluya. Amina. Wewe ubaha Imana gusa, wewe mheshimu Mungu tu. hari igihe uba wiyubahiye Imana, kuna wakati unajeshimia Mungu, wisengera n'umutima umwe, unajiombea kwa moyo msafi, ukacha wumva ibigeragezo, unasikia majaribu yamekuja, unakutai maadui, ariko nagomba kukubwira, lakini nataka nikwambie, niwahangana n'ihanga ry'Imana, wewe ukipambana na taifa la Mungu, uzosubira namwo, wewe utajichonganisha mwenyewe, na mimi nitabaki nikiimba. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amen. Bashitse muri cya kiyaya, walifika katika lile bonde, basanga bose basubiranye, wakakutana wote wamekufa, bose basubiranye, wote tajari wameuana. bacha bafata bya bintu by'abansi, wakachukua vile vitu vyote vya maadui, bose barabitwara, wakavishika wakakuja navyo. Imana rimbwira ngo babisombye iminsi 3. Biblia inasema kwamba walisomba vile vitu siku 3. Ya nkuru mbi, ile habari mbaya ikihinduka inkuru nziza, ikabadilika kuwa habari njema. Yesu nashimye cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nagomba kukubwirana, nataka nikwambie hivi, bigiye guhinduka, yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu Kristo. Yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu. Yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu. Yanakwenda kubadilika. Palipokuwa habari mbaya inakwenda kuwa habari njema. Palipokuwa machozi panakwenda kuwa furaha. Palipokuwa kutoba matumaini panakuwa kuwa matumaini mapya. Palipokuwa machozi panakuwa kuwa nyimbo. Haleluya. Amina. Ikiyaya bacha baragihindura izina, basi lilo bonde wakalibadilisha jina, bacha bacita Beleka, wakaliita Beleka, ikiyaya c'amashimwe, ya kwamba ni bonde la sifa la shukrani. Amina. Nagomba kukubwira, nataka nikwambie hivi, inyuma yo kugerageza, badala ya kujaribiwa, umaze kugerageza, adui kukujaribu, umaze kurengana ivyo, badala ya kupita hiyo shida yako, umaze kurengana injuru y'icyago, badala ya kupita hiyo habari mbaya, hari amashimwe kuhoraho, kuna shukrani kwa Mungu, hari amashimwe kuhoraho, kuna shukrani kwa Mungu. Nagomba kukubaza nshuti, lakini nataka nikwambie ndugu yangu, inawezekana umaze kumviza inkuru mbi, uliposikia habari mbaya, utangura kutibyiziki, ulianza kutupa matumaini, muca mutangura kwirukira abandi, ukaanza kukimbilia wengine. Birashoboka, inawezekana umaze kumviza inkuru zose, uliposikia habari zote zagacamugongo ya kuvunja nguvu,
nguvu. Hari abantu baje baragutera ubwoba. Kuna watu walikuja kuogopesha. Bakubwira ngo ino niyo bironkeka. Wakakwambia hapo ndio kwenye yanapatikania hapo. Birashoboka waracitse intege. Inawezekana umevunjika nguvu. Utangura guta ivyizigiro. Ukaanza kutupa matumaini. Warirukiye ku bapfumu. Ulikimbilia kwenye wafumu. Warirukiye abatacho bamaze. Ulikimbilia watu wa ulimwengu ambao wana msaada. Warirukiye kubahambaye. Ulikimbilia kwenye wenye ufahari, wenye ufahamu. Warirukiye kubo muzi na nyuzi. Ulikimbilia kwa wale ambao mnafahamiana wengi. Ariko nagomba kukubwira. Lakini nataka nikwambie, hejuru yo kujuragirika, pahali pa kwenda huko na kule, langamiza kuhoraho. Inua macho yako kwa Mungu. Ni wafisi mfashanyo ku buzima. Yeye ana msaada wa kutosha. Birashoboka rero. Inawezekana. Warataye ivyizigiro. Ulitupa matumaini. Ariko hari Imana. Lakini kuna Mungu. Igomba kugusubiza mu ivyizigiro. Anataka kurudishia nguvu. Birashoboka. Inawezekana. Warabaye nyamujija nino. Ulikuwa kama vile wewe hauna nguvu tena. Watanguye kwifatanya n'abatizera. Ukaanza kujambatana wale ambao wamuamini Mungu. Ariko nagomba kukubwira. Lakini nataka nikwambie, garuka kuhoraho. Rudi kwa Mungu. Yehoshafati amaze kwifatanya n'utizera, alipojambatanisha na yule asiyemwamini, yumvise inkuru nziza, akasikia habari njema, imubwira ko yakoze nabi, akasema kwamba alifanya vibaya, akagaruka kuhoraho. Alirudi kwa Mungu. Nagomba kukubwira nti, nataka nikwambie, nawe harageze, hata kama imefika kugaruka kuhoraho, na wewe ni muda wako wa kurudi kwa Mungu. Acha tuinue macho yetu sasa. Tunamika amaso yacu dusenge. Muri uku kunamika amaso, pamoja na kusujudu, tangura wiyumvire. Enda sasa ujitafakari. Bega hajuru yizi nkuru mbi. Je, katika hiyo habari mbaya, na wagebaye nyamujija nino, hakuna mahali ambapo nilikuwa nimeenda huko na kule, na wataye ivyizigiro, hakuna mahali ambapo nimetupa matumaini, na watanguye kunamurira amaso kubigirwamana, hakuna mahali ambapo nilinulia macho kwenye miungu, na watanguye kukubwira ya miti ko ari yikiza, hakuna mahali nilikumbuka ile miti ambayo kwamba inaponya, ugakura amaso kuhoraho, nikatoa macho kwa Mungu. Nagomba kukubwira ngo garuke kuhoraho. Nataka nikwambie, rudi kwa Mungu. Ubuntu buracariho, muda ungaliki. Ubuntu buracariho, neema ingaliki. Ndi